Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сабағымыз ниябатул алифи анил фатха. Алдыңғы сабақта біздер насб, аламатун насб, насбтың белгілерін өткен болатынбыз. Олар 5 белгілер бар дедік. Оның асылы әл-фатха, оның 3 жерде келетінін баяндадық. Және 4 белгісі фуру, яғни қосымша фатханы ауыстырып тұратындар. Яғни әл-алиф, әл-касра, әл-яу, яғни хатфун нун. Бүгін біздерде ниябатул алифи анил фатха, яғни алифті фатханы ауыстыратын алиф, яғни фатханы орнына келетін алиф. Мәтіні قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في أسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Яғни насбтың белгісі, алиф насбтың белгісі Асма хамсада болады дейді. Асма хамса алдында өткен болатынбыз. Абука, ахука, хамука, улумалин, вафука. Және оның шарттарын өткен болатынбыз. Әрқайсының шарттар бар. Жалпы шарттар бар және өздерінде жеке-жеке келетін шарттар бар. Оны біз өткен болатынбыз. Мысалы, раайту абака ва ахака. Муамашбаха залик. Мәтіні оқыдық енді шарх. وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة. يعني бұрын сен أسماء الخمسة өткен болатынбыз. وشرط عربهما بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. يعني алдында біздер أسماء الخمسة өткен кезде ваумен, раф кезінде ваумен, насб кезінде алифпен, жар кезінде ямен иғраб болатын білдік. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها. يعني қазір біздер алифтің әсма хамсада болатын белгісін өтеміз дейді. وجود الألف في آخرها, яғни алифтің болуы сөздің соңында. Мысалы, наху ихтарим абака, әкеңді құрметте. وانصر أخاك وزوري حماكي ونظف فاكي أو فاكا. ولا تحترم ذا المال لماله فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب. يعني жаңағы келтірген мысалдарда أباك أخاك حماك فاك және ذا المال ذا бәрі منصوب болып есептелінеді. لأنه وقع فيهما مفعولا به, يعني өткен олар маф'улun бихи болып тұр. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. يعني оның иғраб белгісі алиф نيابة عن الفتحة, يعني фатханың орнына. وكل منها مضاف, және шарттарын айтады. Оның әрқайсысы жаңағы әсма хамсаның барлығы не мудаф болып тұр дейді. وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. يعني содан кейін أباك, أخاك, حماك, فاك деген жерде ол әсма хамса мудаф болып тұр. Ал-каф дамир, ол мудаф إليه. Дәл солай ذا المال, يعني ذا біз әсма хамсадан, المال مضاف إليه. وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. يعني سوى هذا الموضع. ألف тек қана осы жерде ғана фатханың орнына келеді дейді әсма хамсада, және басқа жерде келмейді. Әсилатун фи кам маудиъин танубу әл-алифу анил фатха. Yani алиф фатханың орнына келеді неше жерде дейді. Неше жерде алиф фатханың орнында келеді дейді. Мәсіл лил әсма'ил хамса фи халин насб би арбаати әмсилатин. Yani әсма хамса насб жағдайында болатындай 4 мысал келтір дейді. Түсінікті. Әсма хамсаны біз алдында өттік, оның шарттарын бәрін білеміз. Енді ол мансуб қалай болатын дейтін болсақ, яғни маф'ул бихи болған жағдайда олар алиф болып иғрабталады, яғни фатханың орнына алиф болады. Яғни абака, ахака, хамаки, фака. Яғни иғраб ол мансубун. Мысалы, унсур ахака дейтін болсақ, ағаңа көмектес. Ахака исм муфрад, дұрыс па? Асмаул хамсадан мансубун ва аламату насбихи ал-алиф ниябат анил фатха лианнаху мин асмаил хамса ва хуа мудаф.
كاف ضمير متصل مبني على فتح في محل جر مضاف إليه. تنكتده كليسة نيابة الكسرة عن الفتحة، يعني كسرة فتحة ورنا كلية كسرة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. فتحة ورنا كلية كسرة جمع مؤنث السالم دي غناديدة. شرح وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره. يعني алдында сен جمع مؤنث السالم да білген болатынсың. Қазір енді біздер осы جمع مؤنث السالم мансуб болған жағдайда кәсрамен иғрапталады. Фатханың орнында кәсрамен иғрапталатынын білесің дейді. Мысалы, إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم وهو منصوبان لكون الأول اسما لأن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة. يعني келесі мысалдағы إن الفتيات والمهذبات біздерде мансуб بإن бірінші الفتيات منصوب بإن وعلامة نصبه الكسرة. كسرة قلت ترسبة الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث السالم. المهذبات نعت، يعني صفة نعت بوبتر الفتيات منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. سنكتة وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. يعني كسرة منطقنا وسجر دغنا келеді. يعني جمع مؤنث سالم دغنا келеді. يعني فتحة орнына كسرة جمع مؤنث السالم кезінде ғана келеді, мансуб болған жағдайда. تمرينات жаттығулар. اجمع المفردات الآتية جمع مؤنث سالم وهي، يعني келесі сөздерді جمع مؤنث السالم қыл дейді. العاقلة، فاطمة، السعداء، المدرسة، المهذبة، الحمام، ذكرى. келесі сөздерден جمع مؤنث سالم. қалай جمع مؤنث қыламыз? Оны алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Алиф және тәні қосамыз. Yani العاقلات، فاطمات деп жалғастырып қоямыз. екінші ضع كل واحد من جموع التأنيث الآتية في جملة مفيدة بشرط أن يكون في موضع نصب واضبطه بالشكل. وهي келесі сөздерді جمع مؤنث سالم сөздерді сөйлем құрастыр дейді. Пайдалы дұрыс сөйлем және олар мансуб болу керек. Yani мансуб болу керек және соңын оқы дейді. العاقلات، الفاطمات، سعديات، المدرسات، الهوات، الحمامات، ذكريات деген сөздерді. мысалы العاقلات رأيت العاقلات. дұрыс па? العاقلات منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث السالم. سنكتب үшінші жаттығу الكلمات الآتية مثنيات فرد كل واحدة منها إلى مفردها ثم اجمع هذا المفرد جمع مؤنث سالم واستعمل كل واحد منها في جملة مفيدة. يعني келесі يعني مثنيات деген екі түрде келеді. يعني келесі الكلمات الآتية مثنيات فرد كل واحدة منها إلى مفردها ثم اجمع هذا المفرد جمع مؤنث سالما واستعمل كل واحد منها في جملة مفيدة. يعني келесі сөздерді екілік түрінде келген дейді. Олардың асылына, яғни бір жеке түріне ауыстыр дейді және оны جمع مؤنث سالم қыл дейді. Жекеден, яғни әуелі екіліктен муфрадқа өткіземіз, муфрадтан جمع مؤنث سالمға өткіземіз және оларға дұрыс сөйлем құрастыр дейді. мысалы الزينبان، الحبليان، الكاتبتان، الرسالتان، الحمروان. соларды муфрадқа келтіреміз. الزينبان، زينب
енді жаманы сәлім зейнабат. Және сөйлем құрыстаймыз. Мысалы, роайту қалай болады? Зейнабати. Дұрыс. Келесі ниябатул яи анил фатха. Фатханың фатханың орнында келеді. Яғни фатханың орнында келеді. Қала ва аммал яу фатакуну аламатан лин насби фи таснияти вал жама. Насыптың белгісі болып фи тасния, яғни екілікте және жама, көпшілікте жамта келеді дейді. Қазір шарықтайды. Ва aqulu qad arafta al-musanna fima mada. Wa kadhalika qad arafta jam' mudhakkar salim. Яғни сен мусаннаны және жам мудаккар салимді өткен болатынсың, және оны қалай түрлендіру керек екілікке және жам мудаккар салим қылуға белгілі. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. Яғни осы сөздер ямен келген жағдайда, мансуб болған жағдайда ямен келетінін білесің дейді. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا والياء كسر. Яғни олардың арасындағы фарқ, яғни жам музаккар салим мен мусанна арасындағы фарқ, яғни айырмашылық, мусанна болған жағдайда, яғни ядың алдындағы әріп фатха харакатымен келеді. Әрпі бар ғой, жаңа деп келеді орнына, фатханың орнына келеді. Яның алдындағы әріп фатхамен келеді, және одан кейінгі әріпте кәсірі болады. Түсінікті? وَالْيَاءُ فِي جَمْعِ مُذَكَّرْ سَالِمْ يَكُونُ مَا قَبْلَهَا مَقْصُورًا وَمَا بَعْدَهَا مَفْتُوحًا. Ал жам мудаккар сәлімде келетін керісінше, енді яның алдындағы әріп кәсірамен келеді, ал одан кейінгі әріп нун, ол фатхамен келеді. Түсінікті? فَمِثَالُ مُثَنَّى نَظَرْتُ عُصْفُورَيْنِ فوق الشجرة نحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخيه فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور وما بعدها لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يعني келтірілген мысалдарда عصفورين және كتابين олар не дейді? Мансуб болып тұр. Неге мансуб? Өйткені олар маф'улун бих. Олардың белгілері аламат насбихи алия, яғни عصفورين. Негізі عصفورани, егерде маф'ул болса дұрыс па? عصفورين мансубун бил яи, аламат насбихи алия. Ал-мафтух ма қаблаха, яғни яның алдындағы әріп фатхамен, عصفورا, яғни китаба, түсінікті? Ва ма бa'даха максур, яғни одан кейінгісі кәсірамен, عصفورين كتابين لأنه مثنى, өйткені ол مثنى дейді. والنون, яғни екі сөздегі عصفورين وكتابين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Исм муфрад кезіндегі нунның, яғни танвиннің орнына келген нун дейді. Исм муфрад кезінде عصفور, яғни китабун деген кезде танвини бар ғой. Сол исм муфрад кезіндегі танвини орнына келген нун дейді. Түсінікті? ومثال جمع المذكر سالم إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يعني المتقين және المجتهدين منصوب болып тұр, яғни өйткені ол لكونه مفعول به болып тұр. Ал белгілері қандай иғраптағы? وعلامة نصبه, насбтың белгісі алия, مجتهدين المتقين. түсінікті? ما قبلها, яғни المكسور ما قبلها, алдындағы әріп, яғни алдындағы әріп кәсір, المجتهدي, яғни المتقي кәсір, المفتوح ما بعدها المتقين, нун фатхамен келіп тұр, ядың кейінгі.
және al-mujtahidina дегенде де солай. لأنه جمع مذكر سالم يعني منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم деп айтамыз. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Ал соңында келген нун ол исм муфрат кезіндегі тануин орнына келген нун дейді. Яғни исм муфраттың кезіндегі тануиннің орнына келген нун дейді. Яғни муджтахидун муттақун дегендегі. Яғни муттақи. Түсінікті. Тамринат, жаттығулар. Бірінші, әл-калиматул атия مفرد فثنها كلها واجمع منها ما يصح أن يجمع جمع مذكر سالما. Келесі сөздер екілікке ауыстыр дейді. Келесі сөздерді фасанниха куллаха, яғни келесі сөздердің барлығын екілікке ауыстыр дейді. Және واجمع منها ما يصح أن يجمع جمع مذكر سالم. Және келесі сөздерден جمع مذكر سالم қыл дейді. Яғни кейбір сөздер егер мүмкін болса болатындай оларды жам музаккар салим қыл дейді. Мысалы Мухаммадун екілік қалай болады? Мухаммадани. Жам музаккар салим қылуға бола ма? Уау нун қосып Мухаммадуна болады. Фатиматун Фатиматани. Жам музаккар салим қылуға бола ма? Жоқ, болмайды. Өйткені ол әйел тегінде. Ол жам мунас салим болады. Фатимату. Бірақ жам музаккар салим болмайды. Бакрун келесі as-sab'u الكاتب النمر القاضي المصطفى وزيرن جسيسنر. يكنشا استعمل كل مثنى من المثنيات الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا واضبطه بالشكل الكامل وهي يعني келесі сөздерді مثنىнан сөйлем құрастыр дейді. Және олар не болсын дейді? Мансуб болсын дейді. Және олардың харакаттарын, соңғы харакаттарын дұрыстап оқимыз дейді. Al-Muhammadani, Al-Fatimatani, Al-Bakarani, السبعان الكاتبان النمران القاضيان المصطفيان. Осы сөздерді сөйлем құрастырасыңдар және оның харакатын назар аударамыз және ол мансуб болған жағдайда болу керек. Иғрабын иғраптаймыз. استعمل كل واحد من الجموع الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا واضبطه بالشكل كامل. келесі сөздерді жам музаккар салим оларға сөйлем құрастыр дейді және мансуб болған жағдайда істе дейді және харакаттарын оқы дейді. Ар-рашидуна, ал-муфтуна, ал-ақилуна, ал-катибуна, ал-мустафауна. Ар-рашидуна мысалы раайту ар-рашидина мансуб болған жағдайда, дұрыс па? Аламату насбихи ал-яу ниябат анил фатха лианнаху жам музаккар салим. Ва нун не деп айтамыз? Нунды не деп айтамыз? Дұрыс. Ан-нуну айвадун ани тануин фил исмил муфрад. Келесі соңғы белгісі ниябатул хадфин нун анил фатха. Фатхадан мәтіні قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إن حذف النون فتحan орнына келеді, және насыптың белгісі болады. Афал хамса, яғни афал хамсында өткен болатын біз. Ядрибуна, ядрибани, ядрибуна, тадрибани, тадрибуна, және тадрибина. Жаңағы афал хамса олардың роф кезінде субутун нун, яғни нунның болуы. Ядрибани, ядрибуна, тадрибани, тадрибуна, яғни тадрибина. Яғни роф кезінде субутун нунмен болатын афал хамса мансуб кезінде حذف النون يعني نون تسق قلده. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم. فكل من أن تحفظوا ويهملوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، أو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. يعني سين أفعال خمسة өткен болатынбыз, оны білдің. Ал қазір біздер мансуб болған жағдайда حذف النون белгісі болады дейді. Яғни раф болған жағдайдағы нуны бар
афал хамса насып кезінде түсіп қалады, хазфун нун болады. Мысалы дейді, яссурруни ан тахфазу, ән яғни амил келіп тұр. Біз алдына өттік фейл мударикке не кіру керек? Амил келу керек, яғни насып. Ән кіріп тұр, ән тахфазу. Ю'лимуни минал касала ан юхмилу. Яғни тахфазу юхмилу. Асылында тахфазуна юхмилуна еді. Яғни кейін ән кіргеннен кейін, мансуб болғаннан кейін, ән тахфазу ан юхмилу. Фейл мудари мансуб би ән. Yani ve alamatı nasbihi hasfun nun, yani nasb belgisi hasfun nun, nunun suvu. Vavul cema'a, yani yuhmilu, tahfazu degендегі vav ne ol? Fa'il, damir, yani fa'il mabni ala sukun, sukunмен келеді, тек қана мабнiyun في محل رفع. неге رفع في محل? өйткені ол fa'il, дұрыс. وكذلك المتصل بألف الاثنين, يعني ألف الاثنين мен келгенде де نحو يسرني أن تنال رغباتكما. والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك وقد عرفت كيف تعربهما. يعني أن تنال فعل مضارع، أن يعني ناصب عامل ناصب قوشة، تنال فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. والألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل، درست كده. أن تفرطي، أن تفرطي، أن هو عامل ناصب قلوشة، تفرطي فعل مضارع منصوب بأن، أن من منصوب بطرة، وعلامة نصبه حذف النون. أصلا تفرطين إذا حذف النون. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل. سنقطة تمرينات الطولر. استعمل الكلمات الآتية مرفوعة مرة ومنصوبة مرة أخرى في جمل مفيدة واضبطه بالشكل، واضبطها بالشكل. يعني келесі сөздерді марфу кезінде yani қолдан дейді, және мансуб қылып қолдан дейді, және сөйлем құрастыр дейді. Әл-китабу, әл-қиртасу, әл-қаламу, әд-дауату, ән-намиру деген сөздерді марфу, yani хадал, мысалы хадал китабу ли алийин деген сияқты. Ол кезде хадал китабу немесе әл-китабу кабирун немесе сағирун, yani марфу болған кезде, және мансуб болған кезде раайту ау ахадтул китаба. Дәл солай келесі сөздермен марфу және мансуб болатын жағдайда сөйлем құрастырамыз және иғраптаймыз. Әсилатун, сұрақтар. Яғни жоғарыда келген сөздердің ішінде исм муфрат бар, мусанна бар, жам мудаккар салим, жам муаннас салим, асмаул хамса, жам таксир, яғни өткен сабақтардың тақырыптарына байланысты жаттығулардың барлығы бар. Соны жатыспай иғраптаймыз. Әсилатун, сұрақтар. Мәтә тәкунул кәсрату аламатын лин насб. Кәсра, яғни жалпы сұрақтар бойынша өткен біз мансубтарды бітірдік қой. Яғни фатха, асыл харакаты дедік, содан кейін әлиф дедік, я дедік, және хасфун нун дедік, және я дедік. Осының бәрін кәсра. Яғни жалпы олар 5 харакат, дұрыс па? Асылы фатха, кейінгісі ол әлиф, әл-яу, әлиф, әл-яу, кәсра, және хасфун нун. Осыған байланысты сұрақтар болады қазір. Мәтә тәкунул кәсрату аламатын лин насби. Насбтың белгісі болатын кәсра қашан, яғни қашан кәсра насбтың белгісі болады дейді. Мәтә тәкунул яу аламatan лин насби дейді. Алия қашан насбтың белгісі болады дейді. Фика маудиан якуну хасфун нун аламatan лин насб дейді. Хасфун нун, яғни нунның түсуі неше жерде насбтың белгісі болады дейді. Мәсел ли жам'ал муаннас المنصوب بمثالين وعرب واحدا منهما. يعني جمع مؤنث سالمге екі мысал келтір дейді, және оның біреуін иғрапта дейді. مثل للأفعال الخامسة المنصوبة بثلاثة أمثلة وأعرب واحدا منها. يعني келесі 5 فعل مضارع болатын 5 мысал бар, أفعال الخامسة 5 етістіктер.
солардың мансуб кезінде болатындай 3 мысал келтір және оның біреуін иғрапта дейді. Мәссил ли жамъ музаккар сәлим әл-мансуб бимисалайн. Жамъ музаккар сәлимге 2 мысал келтір дейді. Және мәссил ли жамъ музаккар сәлим әл-марфу бимисалайн. Және жалпы біріншісінде жамъ музаккар сәлимге мансуб болатын 2 мысал келтір дейді. Және ли жамъ музаккар сәлим марфуайн бимисалайн. Яғни біріншісінде мансуб болатынға 2 мысал келтірді және марфу болатынға 2 мысал келтір дейді. Мәссил лил мусанна әл-мансуб бимисалайн. Яғни мансуб болатын екілікке 2 мысал келтір және мәссил лил мусанна әл-марфу бимисалайн. Марфу болатын екілікке 2 мысал келтір дейді. Мәссил лил аф'ал хамса әл-марфу бимисалайн. Аф'ал хамса, білеміз аф'ал етістіктер, 5 етістіктердің мысалы. Солар марфу болған жағдайда 2 мысал келтір дейді. Марфу болатын жағдайда 2 мысал келтір дейді. Сонымен біздер марфуаттарды өттік, мансубаттарды өттік. Келесі сабақ аламатул хафт.